Siyabingelela sabumukela futhi kuyona le channel ithi sivakasheleke la uDokotela Mlondi sichaza amaphupho meligama uxolani Enoki upastor weningi sikulethela amaphupho incazelo zamaphupho nje sizithuza abo 4 noma 5 sikulethele wona Dokotela siyabingelela ngiyabonga kakhulu mzazi wami asihlazeni nanti amaphupho la silekelele umbukeli iphupho la nanga umuntu uyaphupha uphupha isingane sakhe simlethela ingane uma ke umuntu uphupha indoda yakhe uphupha intombi yakhe izomnikeza ingane lingasho uthini iphupho enjalo lelo suke lelihle msakazi lobubulo ukhomba ukuthi le mhlambe lo wesilisa o lo wesifazana ukhomba ukuthi kusho ukuthi kunenkulumo labafuna kuyihlanganisa futhi bafuna babuyelane ngoba ngithiwa bebehlukene ke futhi bafuna ukuthi kuhlanze into babuyelane nangu komunye ethi mina la ngiphuphe ngakhindlu nje ngesivinini ngakhindlu ngayiqeda phinde ngayibhidlisa lelo libi lelo msakazi libi kakhulu lapho bekhomba sifo leso mangabe lendlu ayicedile wagcina angayibhidlizanga futhi kuza ngena ini isifo ekhaya kodwa mangabe lendlu egcina khona ugcine waya kwaphinde wayibhidliza sho lesi sifo leso sesiphinde sahlehla omunye athi cha ngiphupha ilondlolondlo lapha ibiliboco nyahla ngiyayitika niwa kamnandi lihle futhi nalelo khomba ukuthi impumelelo leyo kodwa lokudla mangabe sokudlile waphupha ukudla shothi sabaphonza kodwa makuphela ukudla nje kulibili iboco kuphela komba ukuthi nempumelelo yonke into yakho icala kukhanya ya kuzwa ke lwezwa ke mbukela ukuthi hey makuphupha uyitika ngenzeka bakudlisa kodwa uma kulebili iboco bufuna sakuzidla lapho ukuthi impumela yakhe iseduzane kanti unangu komunye la ethi mhlawumbe uyaphupha naye uphupha uthenga imoto noma uphupha uhamba ngemoto uphupha njalo ngisho ukuthini uphupha uthenga imoto ukhomba ukuthi inhlanhla leyo ufana nokuphupha uthenga impahla mhlawumbe uthenga impahla ezintsha ukhomba ukuthi inhlanhla nokuphupha nje bosaziwayo bila ama actors mhlawumbe uhleli nalo mhlawumbe kwenza inalo ukhomba ukuthi inhlanhla kodwa mophupha uhamba ngemoto sekuyabheda lapho ukhomba ukuthi kukhona bakhona labakhonzayo ngoba kusebenza ukuthi le moto ikholele kuphi egcine mhlawumbe iwa igincika bese uyalimala uzwile ke mbukeli wona nje besithasishazelo ababane kodwa siyathembisa ukuthi siphinde sibuye namanye ungakhohlwa ukusubscribe uqhubeke futhi ubukele uNkulunkulu ekusize akusikelele noma ukhona mhlophe emadlozini amadlozi akini akakhanyisele izinto zakho zihambe kahle nje siyabonga